Man pula Hill Stripe teman ajak kong nang litum jenoy cahar jagoy po sa dak menang tupon lo na sila sota yung pensi ilitum pan karbiang long ang kangpi lapen north east ang kangpi anda litang lo ilitum sa jai kathar pen 6 schedule mate mini constitution of India labang suar ron ilitum pan ng pachinipon lo Pilipen ke tara basalong pen si ceng pon lo karbiang long ang kangpi dame ilitum real 6 schedule kapang ceng pon po lake ke ceng si pini ladak kacapahay dun lapen ladak labang so constituency long ilitum dak sisi presiden duniram ti mong makihay lapen kaduga we songja tung an nang litum ladak kacirap dun pen ke paun dun bangke nang litum han karbiang long arat tum an tame kacuro pajir lasi non ki wanji hudlang kami ilitum town committee election da dotulang town committee election hud kami lason thak thak silitum claim pon pupusi ilitum ning pepon lo lapen labangso a message karbiang long angkan pi lapen NC Hills andal le pupusi nilining pepon lo ilitum jongsi lanon ladak hilong ke doa bab Jerman labang suwa bab yung silitung tang thaiji kulo tangte ilitung athak pencor brui jok ke jok dedi kali magalan labang suwa bab yung silitung manang pasiksak olo kulo tangte angkur pen pujok silitung terek klot nangi kali magalan lasik pinia bangke labang suwa bab jok celo pusi ilitung angkur pen pujok si ilitung methang ining ke hang ador ke so nai nai ya thengpi litung dak tara basalong pen pini parja pon lasi ilitum pini ladak bang kep lo kadi cacapahay dun wek labang kep arat kelake nang litum ardi kelake nilitum nang litum long nang podun de nang litum en lo ardi ke the nai nai tum lo lapen non herjong ilitum lo BJP National Party pen ke hai dum da nang japok dun lo kadi nang japok dun lo INC pen da nang japok dun lo lapen independent atum pen nang japok dun lo alang litum handa litum kadu kawe ri RC ke thepen Richard Depsina Piliani the importance of APSLC lapen 6 schedule kang tang nang ipu kachini pen alang litum National Party long pen hai der pitame ilitum long nang kajapok dun churo ek neng dei no ne boy kadu ko dalan than churo na lasin ilihin pen kadu ko elam pading pon olop lantang de nang dum arju sele de tahai sita ephe elam nili ningje thung tung ilitum asiam tuliram rohang kaike noho amai long tame ahok alam ilitum than the siku half truth alam si ke than siku lasi labang so alam jong si ilitum yong si half truth alam kithan pa beng hoy puson tangte piniar ni ilitum long rat atum nang dun jima nang dun hai jima nang dun ai heda tike sita ahok alam ilitum masar sik sidul long kupi makedo labang so alam kithan dak ajok si pini itum long rat atum nang kechedo dun lapen pini dak example ke ilitum dak tarabasa pensil itum kaida lang konver nang koku nang litum si kaparjap nang litum si rat pan amek patheang nilihat hela malali pan pachining tum social media lo mobile hai huwe lo YouTube hai huwe lo ilitum han lapen nili pan alang allegation nang ipi half truth walang liningje berke nili ningje tum te dong social media lo pache thangalam halaga nomination ke file hu non MSC election nomination file there api scrutiny pudo je nomination ke file chundunde ma pu halasu kilang arni tuliram rong hang ke hai niliphan alangli bethang a party workers atu nili hem nang ke toisi bikrom nang ke APSLC pen cheono nang phan nominated MSC nang pekpon po lapen counseling ni rapet nang ku alangli telepon pen sinili phana chingki wala hogla piliar ni non het social media mobile long nang litum langot tuliram rong hang ku pia porsi labang solam chat mi dai da
nili ningje long lo election a hut kubi bot ningje hai check se pai ke lo la bang ele tum kadu ko beta pini arjuna kokko la son dak taksi election of prang ke team kar biang long pen lo song thro atum dame close 2.3 ke ka welcome lo la ke well mesena step possible ili tum APSL si pen man ke long recap keng sang phan ke pek ke ni tum kroi pre la pen lem salong an kala tum phan election nang ba thudun long le ku si tum ning jepon piniar ni ku pipor alang litum armo kache je na tum ong thore je election of bangke keng sang tum phan voter list than nang ibra ning ja he lapen keng sang tum phan bore war sa ning than ibra ning je hai he lapen long le patat than ibra ning je hai he a election BJP han pahai de na piniar ni to wara jo lang tum rally kidam chon pro kopia podlo la bangali tum piniar ju vek ning atut nut jenata la sinilin pena poro en ponoelo ka preka sai ka dolang mene ka duko me phan pinila bang so lem la ke la tum ning je mere tima de half truth kolam hai silin dil dal hai lam ning je tang tum de very unnecessary hok lo not da rat long bang de lo jak tum ma confuse dang dun kok hai lo mene sita hok lam si ke nai mo de la si than de nang kok ko dang ka offer nang pilo hala ge rat tum chini lo teng dun de ko chini lo adun thu offer nang pilo nominated MEC nang pi phan party yong si cheuno la penang tum dak council lo neta ini po nang tum ini rapat nang salang libang offer nang pilo labang so alam ke alang ahok kaning jip be che admit hai nangi we bola hedet ke alang kaning jive ke ang goben si bisarala hak ok juson lang ok juson ok son in thought mat next day like unwanted system unwanted substance plan de labu bangali de han ni hiru hut pima kaning je ala solam nanda record do mahatma gandhi hut pima kaning je la solam do abdul kalam pilo kaning je nanda record do samson si di pilo do han kaning je ka la record do kalima ahok lam galang si admit nangi jong si ahok lam further ka chining tung lodang le alang BJP workers do alang BJP workers along si alang ni thang masi phone nang call lo kadak pensi loudspeaker pensi alang li defan offer nang pilo Lang dah kali lang, ahem sorda ko loudspeaker pen, alang tum workers, phone pen, alang itu record do. Lake scrutiny arni lah, scrutiny belakang deh 24 June arni, 24 June arni around 3 PM to 5 PM lah suang bang call itu tiap long. People alang lipan thira karet ke. Chairman no. He spoke up. Alang ning jedet lo buci puno. People alang non chat mid aja deh. Lana. Lasi nili tu men kapat cubai bolam gali lo. Rat pan pemang bolam beli lo. Rat pan cini neng buci kapat pan. Lasan dak taksi itu youngster dum tu lang. Everyone mana itu youth dum. Political long ta career do kalim political long ta electoral politics long ta isi career mesen sesemar un ajak tum lahai ta career ta sesemar itu ta do halai tum pewang nang don't make them corrupted high youth tum fan youngster tum fan tangka make pen independent baca pelang pen pressure group baca pelang pen corrupted mind baca pelang nang ni lasi jumram rong hang ke hai pan baca ni sir ladak ithelam pan se he jong Bacolod district committee ASDC youth front maipu la angtong indikator alangli jail ke jang nang ke alangli personnel alam maputhak se jail ke jang alangli phan khainok be bu hokun e pula so puthak copy se puiser remain big antong ki ake hai la nil tum party long no nil tum claim rapper lo aprang student hotame student politics long dane tum greater Guwahati Car Business Association lo claim rapper la hoklam senior lo nokbe kali kalang lake we don't want any other certificate nili ko an maghay man cepatukun claim po bune sorong par khay ko an malang li claim ni alang li claim po la bangke itum certificate nangi pula me thang so kumane party pe lason nang comment nang recommend dun comment sangi pudun lake we don't care at all itu make pesati ko an mado nil tum lapan claim po la sin itum khai pan make claim po lapan itum kupini kenang ji abi dak pen thang nil tum kupini alle pan itum thang claim po be ase antong ti ake hai non lang ke alang ke judicial along sidokok lo so nitum non make comments di contact lo judicial bang inside po so teng panang job sini tum link te po ngapu yang si jogi sa ala ke nil tum non manang contact kada lo judicial process itu bingkong tunang
Sartang te APSLC a song pen ke damtang MSC punon MLA punon MP punon hai helang boy physitame non ladak tarabasa lem salong seat cap ke hai putha ko an ning karong dolo sarnang litum athea chili big hangjang lo pini san ke is a big moment for all of us. APSLC ha 1960s a hood reclamation pini ladak tarabasa alem salong kachapahai tu mangke isi role model lo busli tu mathapon athema real schedule implementation ke change lo pini bagi ke antek lakon lo out of 15 seat mathatha out of 15 seat 10 seat ban itum high pon pamilo napen another 3 seat today 3 seat from BJP also they join our party independent pen ini laba ini dai tum nong chapok dum den lo